Ima ključeve, Čak ga malo upali da čujemo zvuk. Na moju odgovornost. Sad možda siđeš. Čuvene cisterne. Pozdrav svima, ja sam Aleksandar Petrović i dobrodošli na kanal Poljokluba. Evo, vratili smo se sa odmora i krećemo kako ste nam rekli i kako ste vi to tražili. Znači, prvo ćemo ići ovdje, pošto mi je to u blizini, da snimimo detaljno kako izgleda taj novi Majevicin traktor, odnosno njegov redizajn. I poslije ćemo otići, nadamo se da ćemo to uspjeti, da snimimo taj srpski plug. A znači mi krećemo polako u Majevicu, valjda će nas isto i pustiti tamo to da snimimo, zašto ne, pustili su nas u Nomad, pustit će nas vjerovatno i sada. I idemo polako tamo pa ćemo to da snimimo. Usput imam i neku ideju, pa valjda ću tamo da zateknem i mladog gazdu i taj menadžment pa da vidimo neku saradnju, ali o tom potom, to neću ništa da vam pričam. Ako bude realizovano, saznaćete. Tako da idemo polako u Majevicu da snimimo taj traktor i možda snimimo još nešto, vidjet ćemo kakve će mehanizacije tamo kod njih da bude napolju. Idemo. Sad možda siđeš. Da ne ulubiš. Hajde si lazi. Idemo polako, ovdje ima i nekih ljudi. Tako da nadamo se da će sve biti kako treba, da se lepo čuje video. Pozdrav! O, Rođo! Što ima? Ništa, došao malo na isporuku traktora da vidim. Ćao. Ma evo, vratio se s mora pa rekao, tražili ovi ljudi da snimimo ovo kako vam novi izgleda detaljno traktor ovaj. Jel može? Da ih vidiš koliko hoćeš, pošto danas imamo grupnu isporuku traktora. Znači u Bosan. Jel smetam ili može? Ma može, slobodno. Aha. Slobodno, tamo su svi poslagani. Povedi i Olek da nek ti objasni. Pa gdje ću ovoga, da ne povedem tamo da se malo ispričamo. Ajmo Rođo. Idemo da vidimo. Šta ima kod tebe Rođo? Ništa, evo, završavamo letnja posla na njivi i sada da vidimo ovu isporuku pa možemo krenuti u silažu i ostalu pripremu stočne hrane.
Inače, i nije mi rođa, ali kao da mi je rođa, prezivamo se isto Petrović. I on ima kanal Jole Petrović. Kako se kanal tačno zove? Jole Petrović. Jole Petrović, tako da možete zapratiti i njega, pogledati i njegove videe na kanalu. Šta ih je Bog se vidi? Ko ide snimi? Evo, ovaj zadnji ćemo snimiti. Taj se najbolje vidi. Saranovo, Gledić, Brnjica. Biočan. Kupio. Čekaj, i ti si kupio ovaj, ali onaj drugi? Ja sam kupio onaj prvi sa starom maskom. Sa starom? Da. Aha. Pa i taj meni baš bio lep. Pa jeste, traktori su prelepi. I ovaj je lep, ali i onaj mi je bio lep. I reci mi, kad si ti to kupio? Ja sam traktor kupio u februaru, a doterao sam ga u martu. A doterao si u martu? Da. Se viditi ova lepa svetla. Ima ovdje jedna, onda ide ovdje i ima ovo ovdje centralno. Tegovi. Šta sve radio sa njim? Pa sve u svemu... Ja nešto si orao. Radio sam sve operacije na njivi. Tako da traktor se odlično pokazao. Bez ikakve zamjerke. Nikakvih problema nismo imali. Dobre. Znači ovo je sad sve isto, a? Ti znaš onaj stari model. Tako je, sve je na traktoru isto, samo maska što se razlikuje od onog koji sam ja kupio. Hauba, a? Da. A ovo gore isto, tu gdje klima i to sve? Sve isto. Ima i ovaj šiber, a? Ima. Sve. Prošli put kad sam ga snimao, bilo je malo kako se zove, neko vreme. I na brzinu. Ajde ga sad malo isto ovako snimim. Ne znam ni da će se ovako jako sunce, da će se vidjeti. Lijepi. Ima ključeve, daj ga malo upali da čujemo zvuk. Na moju odgovornost. Mislim, ako znaš upaliti stari, znaš upaliti i novi. Bolje da ne smiješ. Daj malo pogledati. Boš gasi. Odlično. Lepo se čuje, Jeste. A izlaz napolje. Da te još iskoristim dok si tu, Evo tamo onaj daje izjavu šef. Taman da nas ne vidi. Ajde, brate, otvori haubu. A dobra svetla idemo. Akumulator, hladnjak, tu. Ima znači i dodatke. Zatvaraj Jole. Aha, od tebi treba.
Vidjeli ste znači ovaj novi fotrak, znači sve je isto, imate u videu prije toga, znači sve karakteristike, da vam ja sad nešto tu ne bi pretjerano govorio. Pogledajte i taj video, a da vidimo mi šta još ovamo u Majevici ima od ove mehanizacije, da prođemo malo. Už sa mnom ili što ostati kod traktora? Sve jedno. I kakve si sve operacije radio jedno? Radio sam pripreme za setvu, znači Čime? tanjirača, drljača, pošto imali smo mali problema sa setvom spremačom. Balirao sam, kosio sam. Čekaj, ja mislim da sam vidio da si orao. Si orao ili nisi orao? Nisam morao, treba ovih Nisi dana. orao? Nisam. Treba ovih dana da strnjik uđem da uzorem. Tako da će biti klip iz oranja. Znači, moćemo i to da vidimo kod tebe. Naravno. Znači da vidimo, znači, ovo je sejalica. Tu je valjak. Iza. Šta još ima, znači, ove sejalice. Dobro nas nisu izbacili kad smo palili traktor. Ta sreća ovaj dao neke izjave tamo. Pa nas možda nije ni kontao. Vidi ovo nije lošo. Majevica. Žuto nešto. Znači može i crveno-žuta kombinacija, ne mora biti skroz crvena. Oho. Malo ozbiljnije. Što još ima? Jesi ti to uzeo preko onih konkursa, taj traktor, ili si ovako uzeo? Ovako. A jeste, tebe je omašilo. Mene je omašilo. Ti si kupio i posle 2 nedelje, Izašla tako nešto, posle 2-3 nedelje izašlo da može. No, čuvene cisterne. Super. I 2 prikoličice. To, ajde snimimo malo. I šta ih je, Bog ti vidi, koliko ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 komada, koliko se ne čini. Ćao. Ćao. Hvala Rođo na asistenciji. To je bilo to. Snimili smo, znači, što ste tražili, kako izgleda nova Majevica. Kao što sam rekao, sve tehničke karakteristike imate u videu u januaru mjesecu što smo snimali. Znači, tako da to možete da čujete tamo. Vidjeli ste ga sada. Sad idemo dalje. Pa idemo, znači, taj novi plug da snimimo. To ako da Bog ćemo snimiti sutra ili u ponedjeljak. Ćemo gledati dok još ima vremena, dok nema radova u voćnjaku, da odem da to vas ispoštujem, da to snimimo i da ima i taj srpski plug na
kanalu. Eto, toliko od mene, snimit ću ja ovo malo i dronom, neće im vjerovatno smetati, pa ću ubaciti i te neke snimke u video da se vidi. I samo da naglasim da mi se i dalje igramo i možete da ostavite majicu sa logom Poljo kluba. Sve što treba je, ukoliko niste zapratili, da zapratite naš kanal, da lajkujte ovaj video ukoliko vam se svideo i da ostavite svoj komentar šta vi mislite o ovom traktoru koji ste sada vidjeli. Eto, toliko od mene, još jedan put svako dobro i srećan rad.